إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan na mga Islam, alhamdulillah, yari na isab kita niyo waktu na to ini, insyaallah ta'ala, waktu ipagbabago simpanumtum sing kita niyo, insyaallah ta'ala, dahil mga nikmat sin Tuhan Rabbul Alamin, supaya in mga nalulupalong ta makabalik maun pa amin biyasin dahil katagna, in mga sila naligap, nalawa dahil doon makabing, insyaallah, iban sim mga katan mapatot na to batukon na pag-aga humugot alam sim pangatayan na to in kimukog danhinang amuin pangayuan na to taufik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan waktu ini yaring guru na to amuin dimihil kato pangadjian tungod paparkala amuin ipagpatutog sin kita niyo sin pangannal pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na in kalabyahan sin pagzikir, insyaallah. Na biyayaon, di na ako magpalugay. Tukbal ko pakuruna to kalasan in waktu ini. Wayron na rugaing dan kan Shaykh Abdullah Yasin. Fal yatafadal siyadatuhu mashkura. Alhamdulillahilladzi a'ta adh-dhakirina ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Wa rafa'a lahum المنازل العالية وجعلهم صفوة المؤمنين واشهد أن لا إله إلا الله ولا ضد ولا معينة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأفضل الذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga umat Islam, in maudo na to biasin kita na to screen sin TV, kalabyan sin pagjikir, pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga barhurmat, kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsama-sama kita niyo, magpatatap, magpahugot sin pagmabuga pa Allah sa bunal kabuga, sarta mangayo kita niyo doon hamanga nasabot sin pagtumtum, pagjikir al-malikul azim, al-malik amuna Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna dhikrahu, benar tuod in pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, yuwassilul abdu, hikasugpat, hikasampay sin ipon ila kulli khairin kullu khairin jasimin, hikasugpat, hikasampay sin ipon maon pa katan karayawan sa lago-lago sa taod-taod. Wayunzihi min adabil alim, im pagjikir pa Allah, ikalappas sin mano siya dahin hasiksa maulul. Pabidikrillah na im pagtumtum pa Allah ta'ala tatmainnal qulub. Amatuing kasanyangan, kainginan, kasaddapan, kahungputan sin pangatayan si manusia. Watajulul makarih, hikaig sin kangian, kabunsihan, wal kurubi, iban sin maigin, kasusahan, kasigpitan, kaharubiruhan, din hakabuhi niya, dunya ahirah. Ama alimtum biya nasin kahatihan sing kita niyo anna man dhakara Allah fi nafsihi dhakarahu Allah fi nafsihi
Unantod hisyusiin manumtum fa Allahu Ta'ala. Tumtumon isabsiyasin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man dhakarahu fi mala'in khairin minhum fi hadratin qudsih. Isyusiyo tumumtum fa Allahu Ta'ala. Doon ha katauran ataw hayangan tumtumon isabsiyasin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha katauran iwan kahayangan sa rayaw-rayaw din kanila. Isyusin tumumtum fa Allah ta'ala ha amoin doon siya ingkahalan niya tumpukan sin kanakuraan sin kasanyangan atau sin mano siya tumtumon siya sin Allah Ta'ala doon ha mga malaikat niya sabuton siya. Wa anna dhakirin Allah bambunan tudiin nagtutumtum fa Allah Ta'ala kathira sa taud-taud dhakirat usog niya babae niya humul mufarridun wa annahum iban sila na yato ila kulli khairin maun pa tiap-tiap karayawan wa karamatin wa ni'matin kamulyahan iban ni'mat sabikon makauna. Diha ini mga umat Islam isiyo tumtumun ngayon Allah halom sin katauran tumtumon sabsiya si Allah Ta'ala halawam sing katauran sa rayaw-rayaw din kanila fi hadaratin qudsi ini isara maun pa hadis kaya riwayat sin Bukhari ha sahihul Bukhari ha kitab niya iwan ni Muslim fi sahihihi dahin kan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi farman sin Allah Ta'ala yaqulu Allah azza wa jalla ana inda dhanni abdi in ako farman sin Allah Ta'ala doon ha pagtumtum ha huna-huna pagtumtum sin ipon ko vi kako ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu ibanin ako sarta niya hina yadkuruni hawaktu ako tumtumon niya in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsihi bang niya ako tumtumon ha isa-isa niya ha baran-baran niya in makarungog in makahati tumtumon ko isab siya sin isa-isa ko wayroon makahati isiyo dahin ha mga malaikat sin Allah in dhakarani bang niya ko tumtumon fi malain hakatauran mano siya dakartu fi malain tumtumon ko isab siya hakatauran hum in sila khairun minhum lawi marayaw din kanila ay tumtumon pagbansag siya sin Allah Ta'ala hakamalaikatan niya al hadith damikyan bunan to din tutumtum fa Allah Ta'ala sa taud-taud zakirin Allah katira wa dhakirat iban sin bariman kababaihan humul mufarridun siletun in mufarridun diha ini kiyawa din ha hadis ma akhrajahu Muslim fi sahihihi dain isab hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusiru fi tariqin Makkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam niya na siya hambukdan ha Makkah. Pamarra ala jabalin, nakalaway siya hambukbod, yukalu lahu, in pag tawag kaniya yaon, pag ngan hambukbod yaon, Jumdan. Faqala, nagsabdain Rasul, siru hadal jabala, hada Jumdan. Panaw kamo ha budini, sabakal mufarridun. Nakauna na long niya in mga mufarridun. Kalulong si mga sahaba, wamal mufarridun na ya Rasulullah. Isiyo in pag iyanon mo mufarridun. Kala ay sabda si Rasul, ad-dakirin Allah katira wa ad-dakirat. Amo na yung mga sila nagtutumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala sa taud-taud, usog ibang babae. Mga balhurmat, bunantod, dayon ha sa rayaw-rayaw, sa mahaldika in bariman, at sa mulya-mulya, doon ha mga bariman, sa rayaw-rayaw hinang nila, in patut nila hinangon, ay yakuna muhafidan, magpaawon siya, din ha mga, magpaawon siya ha namarihala. Parihalaon niya, tamamul muhafadati, sinsampurna pagparihala. Ala tilkal azkar, doon ha mga nasabot, pagjikir fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tilkal azkal adima, doon ha pagjikir, mga jijikiran ha Allah ta'ala sa lago-lago. Kulla dikrin, tiap-tiap in jikir, fi waqtihil munasibi lahu. Aun waktu tartanto kaniya. In pagjikir, tartanto, ha waktu niya, dahin naman ha adlaw niya, iwan hadum niya. Habistahan hagantaan, wurudihi fis sunnati, amin, nasabot siya ha sunnah hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Litahakkaka lahu tilkal afdalul al-adhimah, hasupaya mabunnal, matahkik, mamattan doon kaniya, madawhat niya in mga nasabot karayawan sa lago-lago wal ma'anil karima, iwan si mga ma'na sin sa mulya-mulya. Waliyakunu mimman, iban magpaawon in bariman, dahin ha mga supaya siya maawon, lamod dahin ha mga asnallah, amoin asnallahu subhanahu wa ta'ala, piyudji sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahasut si mahatinggi, bikauliha farman niya, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, waddakirin Allah kathiran waddakirat, a'addallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga bariman, pudji, siyang litan sin Allah subhanahu wa ta'ala in magjijikir. Farman sin Allah ta'ala, in mga sila nagjijikir, usog, kausugan, jikir sa taod-taod pa Allah ta'ala. Iwan kababaihan, bariman. A'addallahu lahum magfirah, tagamahan, saddihan sila sin Allah ta'ala, kaampunan, wa ajran azima, iban tungbas sa lago-lago. Surat Ahzab, ayat 25. Mga barhurman, in ayat mulya, riwayat hi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi ma'natil ayatil karima, hama na sin ayat mulya ini. Bunan tuod namong Abbas radhiyallahu an, in maksud al-muradu yazkurun Allah, in maksud sin nagjijikir ha Allah subhanahu wa ta'ala, nagtutumtum fa Allah,
amo na fi adbaris salawat, doon ha puas sin mga sambahayang nila, pardo na ka, sunnat na ka. Amatun maksud murad ad-dakirin Allah kathira wa ad-dakirat. Panafsir sin Ibn Abbas radiyallahu anhuma ay yadhkurun Allah fi adbaris salawat, nagjijikir sila doon ha ubos sin ulihan sin mga kasambahayangan nila, ay fardo naka, sunnat naka. Adbaris salawat lang si mga ulama, amnain 5 waktu, fardo 5 waktu. Waguduan wa asiyan, mahapon mahinaat, mahapon in pagjikir nila. Wa fil madaji, sampai doon sila hakulangan nila, pagtugan nila. Wa kullama istaykada, danikyan waktu sila nagbati min naumihi, din hatugan niya. Wa kullama gada awraha, danikyan bang siya gumawa din habay niya, atau sumud gumawa din habay niya min manzilihi, din habay niya. Dzakarallahu ta'ala, nagjijikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ito yung panafsir sin Ibn Abbas radiyallahu an, in pagyanon ad-dakirin Allah katira wa jakirat. Atin niya, amo ito hambuk din ha mga butangan sin jikir ibadat na to ini, pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Launghi dingkan Mujahid rahimahallahu ta'ala qal, makna sin ayat, la yakunu minad dakirin Allah katira wa dakirat, di siya mabilang, di mabista bukuning kaaunan niya din ha mga nagjijikir pa Allah sa taod-taod, usog ibang babae, hatta sahingga yadhkurullaha qaiman wa qaida, sahingga in pagtumtum niya pa Allah, sibo da siya nagtitindog iban naglilingkod, ay tindog lingkod niya, nagjijikir pa Allah, wa mubtajian iban bang siya kumulang matug-hatugan niya, supaya siya mabilang dakirin Allah kathira wa dakirat. Ito kan dengkan Mujahid rahimahullah. Demikian bunatod na asubuso ila as-Sehu Abu Amr ibn as-Salah. Abu Amr ibn as-Salah rahimahullah, na asubo siya anil qadri alladhi yusiru bihi al-muslim, uno lang niya inggantaan, amuin mahinang siya muslim, gantaan mahinang siya muslim, minadakirin Allah, muslim din nagjijikir fa Allah sa taod-taod wa dakirat. Uno yung gantaan sim pagjikir niya to, ampas siya mahinang muslim nagjijikir sa taod-taod fa Allah ta'ala. Uno yung sambung sin Sheikh Amr ibn as-Salah qal, ija wadaba, apabila hihinang niya, ay hihinang niya tattak ala azkari in mga jikir al-ma'surati al-musbitati, amuin nasabbut halom kitab ay Quran was sunnah, sabahan wa masaan, mahapon mahinaat mahapon, fil awqat ha mga kawaktu-waktuhan, wal ahwal iwan sing kahalan niya al mukhtalifa, ginisan magbida-bida. Ha uno-uno na yung kahalan niya, doon naka-adlaw, naka-tumindog, naka-lumingkod, naka-hakahayangan, naka-kasigpitan na in siya uno. Masi-masi nagtutumdum pa Allah, laylan wa naharan, doon adlaw, wahiya in jikir niya mubayyinatun, amo na yung kaya pasawa, kaya patarang hakitab sin Allah, sunnah sin Rasul, doon ha amalul yawm wal layla, hinangon si Muslim hasindum iban adlaw,
kana minad-dakirin Allah katira wa dakirat, na ingkaunan niya din na siya mga nagdidikir sa taod-taod pa Allah usog niya babae niya. Amo ito mga umat Islam, ampa kita mabilang ma-employ kita amoy nagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lord, Father, maafan siya. Fadikrullahi pagjikir fa Allah ta'ala muslibatun lil ghina, hika umutong ito kato dumaka to pakasanyangan, pakalappasan, papagdaya pagtumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo iton hikakawata si mga ginisan karayawan sa taod-taod. Damik yan pagjikir mutridatun, hika tulak ito lilhammi wal gammi, hika tulak sing kasusahan sing kasigpitan si manusia, kaharubiruhan wal azkar was sadaid iban sing kasigpitan, matulak niya sabab sim pagjikir fa Allah. Diya na sindiungog na to bunan tuod sa taod-taod pagjikir, dahil pagjikir fa Allah subhanahu wa ta'ala khairun lakum, lari marayaw kaniyo min infakid dahabi wal fidda, dahil si magna pakakamo bulawan iban tulak wal jihad iban pagjihad pagwas lungsad kana sin Allah. Wa ma suriatil ibadatu, kana wala naon siyarain ibadat ka ibadatan kulluha katan malaingkan illa liikamati dikri rabbil ibad, hasupaya siya paaunon siya supaya amuin pagtumtum patuhan sin amuin magtatag-ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fi'aunin ka ibadatan kulluha illa liikamati dikri rabbil ibad, wa anna jannata tayyibatu turbatu, unato din surga siya na sarayaw-rayaw, hulaan lupa sarayaw-rayaw, hula sarayaw-rayaw surga uzbatul ma'i, amuin tubig niya malihaw iwansin matabang, wa annaha kayan damikyan surga amuna kakahoy-kahoyan kabbon pagyanon surga, wa garasuhal al-amalus sali wa iksarul dikrullah, tanumon hasurga tianom hasurga amuna ammar sale iban pagpataod sin jikir al malikud dayyan, pagpataod sin jikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, hisyu namong bihetto subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, gurisa lahu bikulli wahidatin sajaratun, patanuman siya roon hasurga tiap-tiap hambo ukjikir niya hang kapuon kahoy fi riyadil jinan lawm sin kasurgaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man aksara min dhikrillah, isisyo dahil sa taod-taod jikir fa Allah, isisyo patauron niya yung pagjikir niya fa Allah, gufirat lahud dunuba, ampunon doon kanya yung mga pardusahan niya, wa dubira ma fihi min nuksan, damikyan tinggalan na roon kanya, di nabistahon kanya mga kiyakulangan niya, kasultan niya,
mga daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palsababan maapon siya dayon mga taksirat niya sabab sin amuin zikir niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga barhurmat kaya fawdad zakirin na mga barhurmat kita niya ba in karayawan in surga si mga sila nagjijikir in katinggihan in paruntungan si mga sila nagjijikir fa Allah bimahabbatillah madawhat nila in kasi sin Allah fi dunya hadlaw hadunya wa dhuku halawatal iman danikyan kana naman nila in limo sin pag-iman pamarat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala danikyan mga barhurmat in karayawan nila waya saadatahum yawma liqa'ih karayawan si mga sila nagjijikir fa Allah haadlaw piagbak nila in Allah subhanahu wa ta'ala hina yuhillu alayhim karamati wa ridwan hawaktu hirihil na kanila in karama karayawan iban karidaan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw gana-gana adlaw akhirah danikyan ya gabatahum fi kuburihim hina yaftarisuna ruhu war-rayhan danikyan kita ni mga umat Islam in mga nagjidikir fa Allah ta'ala nagibadat hadini sa taud-taud in karayawan nila halom sin kubur hawakto hiklaron na kanila si mga malaikat in kulangan nila karayawan nila halom sing kubur nila danikyan in bariman bang siya sung mapatay na yaon na in mga malaikat nagdarasin uno saput din halom sin surga saput niya kapan niya iban sin hamut-hamutan din halom sin surga yan nasimparman sin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un amatin alis mga malaikat ha mga bariman bang sila halom na jana alakon si mga malaikat inyawalihan niya dahan kapan saput din halom sin surga iban hamut-hamutan din halom sin surga dahon na pa surga iliyin kataning kalawang-lawangan sin langit kalawayan nila nangasubo ing kamalaikatan na nyawa hisyulan doin hamut niya yan ang panakaw siyagbot ibayta si mga malaikat nagnarasin nyawalihan simbar iman dakirin Allah dakirat nyawa hikwan nganan na kausingan mo bangingan mo hi Abdullah nyawa hi Abdullah bangan mo hi Fatima nyawa nyawalihan hi Fatima isusingan ang kanito rin ng mga wajib sunnah ha mga Muslim in pian nila sarayungan in anak nila usog na ka babae na ka karena aron tuwing pagtawag kanila adlaw akhirat bang sila muwi na parahmatullah na amo ito mga umat Islam kita aning karayawan hina yaftarisuna hawak to in mga dakirin Allah wa dakirat bang sila mapatay na halom kubur nila hiklaran na simbaloy din halom sin surga at tawaon na sumbuhan din halom sin surga palom kapakubur nila warrayhan aw na sumbuhan din halom sin surga maong palom kubur sin mga ad-dakirin Allah ad-dakiran waya farhahum hina tatalaqahumul malaikah muhanniina lahum bil khairi wal karamati wal ihsan kita aning karayawan uno na yung kuyag nila hawak to
piagbat nila na ing kamalaikatan, sumalam kanila, muhanniin, mag-welcome kanila mga kamalaikatan. Pag-addatan sila, sing kamalaikatan, pagkawa sinyawalihan nila rin hajasad nila bang sila mapatay na, hanaja sakaratul maut, agak-agak, muhanniina, ipakita na kanila sin malaikat, yari na in surga mo. Abshiru, pagpakuyag na ka, bil jannatil lati, hasurga amuin, kaya janji kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na lang, inda amuin, inda tungan. Muhanniin al malaika, in agising malaikat kanila, abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Masanyang sila hawak rito amating karayawan si mga dakirin Allah wa dakirat, bakon sila sing kamalaikatan amuin pag-addatan dahan sila saput din halom sin surga, hamut-hamutan din halom sin surga, pagdahan sinyawalihan nila lahum bil khairi, siyagi na sila sin malaikat sin karayawan amo na in surga in panagina ipakita kanila sin mga kamalaikatan. Wal karamat, iban sing karama amo in karayawan nila. Damikyan wal ihsan amo in hinang nila marayaw di hadunya. Damikyan mga bariman, kita untay sabin sila, waya hasratal gafilin, in kalugian simang sila naliligap pagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma fatahum minan ni'ami, uno in may taetun maig din kanila, katinggalan nila in mga ni'mat was surur iwan kakuyagan, may tayad to, wa ma hasala lahum, iwan uno in jumato kanila, hawak to sila mapatay, minal uqubat dain hamanga siksa wasyurur iban singkangian lakad khurimu khairid dunya wal akhirah, tanto tuod amuin limayo kanila, liyayuan nila in karayawan dunya iban akhirat, kaya tinggalan nila in karayawan dunya akhirat. Waba'u bil khabisati wal khasrati, amuin utangan nila, kasigpitan, kangian in kabutangan nila, sangi-ngi iwan sa lugi-lugi was safakati wal khasirati, amuin kasigpitan halom sin amuin nalulusong nalulugi sila sabab sin paninggali kalupahan nila in pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aparaman sin Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladakum ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, o kamo mga bariman na mamarat saya, ayaw hikaligap kaniyo, ayaw hikaligap niyo in mga pangarta kawasan niyo, pagdaya niyo, wala auladukum, iban ayaw ikaligap niyo, pagtumtum pa Allah, pagzikir pa Allah in mga kaanakan niyo, andikrillah dahin ha pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dhalika, isiyo in kuminang hanasabot ito, kalupahan nila in pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, faulaika humul khasirun, na sila na ito in mga taulugi haadlaw gana haadlaw kiyama. Asabab ito mga umat Islam,
pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala lando in kaimportante niya wajib kato ya wajib kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hakawuhi na to ini kitaan niyo ba in pagjikil fa Allah ta'ala bukon sadya biya sin nasabot tayo to hapuas sambahayang na to sampai kataan hinang na to sungkaw kumaon uus kaw kumaon yaon da injikir sumulog kaw sin tamungon mo yat tura injikir mo sabuton mo ra sungkaw matug danikyan patabo kaw danikyan aon da jikir niya sumakat kaw hatas sa sakatan mo aon da jikir mo kataan hinang mo magjikir da kaw tagnaan mo ra bismillah jikir fa Allah subhanahu wa ta'ala mga bariman sampai in sumod kita niyo pa tandas pa pagjambanan sing kita niyo aon da jikir niya sumod gumuha maubos danik kaya magsutsi ubos ka mag-air ubos ka magsambahayang yatra in jikir pa Allah subhanahu wa ta'ala asabab ito mga umat Islam danik yan halom kaw kasanyangan halom kaw kasigkitan halom kaw kaharubiruhan yatra in jikir yatra in pangindua panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala datungan kaw kakuyagan yatra in pagsukor mo pa Allah datungan kaw kasigpitan yatra in jikir mo pangayo mo pa Allah subhanahu wa ta'ala hadum niya adlaw niya mahapon niya mahinaat niya mga umat Islam in pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinasabot ayon wakto niya ayon tartanto butangan niya mura-murahan doon butangon na to in pagtumtum pa Allah ta'ala habubutangan niya asupaya kita niyo madawhat na to in kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin tungbas sa lago-lago waddakirin Allah kathira waddakirat a'addallahu lahum magfirata wa ajran azima aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah yadto na in pangadjian sing kita niyo tungod pa parkala along ta pagtumtum patuhan Rabbul Alamin kalabihan sin pagzikir insyaallah ta'ala na isisim matilog salong ta ini tumayma si mga kiarihil niya yadto insyaallah ta'ala madawhat niya in sa taas-taas darajat hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah di pa kami makapamaid pasampay na mo in kasila sa maon pa mga sila amoy wala magbati laon laong ta ini kimikita sin programa sin kita niyo dahil hindi naman hula na to ini sampai pa ini lupasog basilan tawi-tawi sampai madto pa hula malayo yadto mga katote mangurantan niyo nag lalawag kabuyanan insyaallah ta'ala masi sila yan di madya kasing programa sing kita niyo salam doa kanyo katan mga katote manguran murah-murahan papagbarakaton sin Allah ta'ala in mga alta amoy in ini iusahan na to amoy in sarta pia tudyo na to maun pa amoy in kabayaan sin agama Islam dahil hapamiat sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam jari niya hibalik ko pa kuron na to kalasan in ini microphone laong tamang khatam sin pangadyan na to dumyan insyaallah ta'ala tafaddal Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatina ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya rabbal alamin.
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنياي التي فيها معاصنا، وأصلح لنا آخرة التي إليه معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أحوالنا وجميع أحوال المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.